Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kan timuri. Pakita mo pong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Oning ginutang Jesucristo, at dinalan da kalakasakitan, mete ya dapat sinubli ang mebye para kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws king apunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat agkasmiyay nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala purik CGC o Asharets, nung nuka rin tamo po maglinya, baydahan niya pamurin po at ala na pong sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting pamakinabang pasulungan mo yung kasalpantayanan mi at kapanaligan at patibayon mo ing lugod mi keka. Sopan mo kaming mi biyabi agpang karing keka nga mano at magdulap kang Kristo ing tinapening biyami manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tamo po sagli para karining announcement. Mumuna pong daily tintang second collection para karing mituran king ngayon king Turkey ang pa pong Syria. Misaw tamo po bistaman magkasakit tamo pero ito pong burita mong ibiye para isaw tamo karing meging biktima na ning ayon king Turkey ang pong Syria. Kadwa po every Saturday 4:30 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. atin pong confession ketiking kakatamong Pisamban Maragul. At mo rin po registration for First Communion of HRP Pisamban Maragul. Deta pong may kumpil kanita mag-first communion la po. Ing karelang pamagaral, March 5, ang po pa pong March 12, 2023 Sunday at 8:30 a.m. hanggang pong 11:30 a.m. King Santo Rosario Chapel. Kareta pong bisang lungob king seminaryo ng ating kayong anak o po bisang lungob king para mag-aral king seminaryo. Entrance examination dates all Saturdays of March at 7 a.m. Venues, Junior High School and Senior High School, Mother of Good Counsel Seminary Auditorium at Kempong College Department Audiovisual Room. Antimurin po alkansya sa Quaresma at balutamo po atintamong alkansya para keng Quaresma apulo ne pong banway iti at dingke katamong sa sakripisyo keng sarili tamo ila pong panyaw tamo kareng kekatamong kapatad amas mangailangan. Antimurin po fundraising sale at the patio. So ini po yung kakatamong gagawan, kini po deng posti, midin, alos po midina na lang carbon fiber. Nya, ingaltar po pagawa tayo mo na naman ngeni sumulong no keni. Nung right wing, ken pong maleldo kanyan, may buklat siya ni o ini naman ing mitakpan. So balo ko po ating inconveniences talaga pong makanyan kenita na mo eta nalilipat king covered court ning Holy Family Academy uli pong masakit ing lilipat dinge ganaganang gamit lilipat mo niya magsakripisyo tamo po abene po yung pamagsakripisyo ni kaya katamo. So kaya kayangan po dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya ingig pa inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.